Katukad ti Basol. Tinapalabas. Manun atawan tinapalabas. Ngem kaskas di asaan nga agkinaawatan dadagimay ken Margarita. Ngem nakuna ni dagimay nga gulimaklatan nga oray anya pay ti ibagbaga ni Margarita ken Juana tapno awanen ti parikot. Kabayatan na. Madaman ti panang papintas day ti aglawlaw ti simbahan. Babaan iti gastos ni Mayor Don Juan. Pagyamanan met ni Padre Mateo, ta si dadaan ti mayor at tumulong para iti simbahan. Iti sa Balya Bangir, nadlaw ni Boy asaalan ngagpakpakita ken Juana ti maysapay akadwada iti grupo ani Jonas. Nasaumet ni Arson adjar da Jonas ti mangbugbog ken Juana. Iso nga atapen na akalaban daydan. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol! Panagkunak, kat kalaban tayon da Jonas. Boy, Anya? kitaon ma. Saanan nga agpagpakitakan ka? Kenjarda timang bugbog kanyak. Imbaga, tatim marayak adagos. Tano saan? Amangan no dinang randakon. Kaya't ko ang makasarita ni Jonas. Sige kasaritam. Kaya't ko asingiran ni mulong. Tada utang na kanyak. Adda utang na ken ka? Wan boy, nabayagan day diyang utang na. Linipat nan samutan. Anya? Nasken asingirak. Ala, umay ka. Mapantay ti ayan ti kotsek. Tayawat mo ti kwarta. Kalpasan na. Saraken ta da Jonas. Nakaararte day jadon niya. Awan matlagay yung gatangan niya. Ngamdamag adamag. Wan nga rod, Ma'am Donna. Kunaklakit din nga do ti gatangan na. Ngam awan mat ginatang na. Kasta talaga dagiti customer, ma'am. Iso anas kan abagayan ta ida. Ngam no maminsan, makapasuron mat. Umisam kalatan, ma'am. Tapno maulit dan tumanan ti umay. Ay, nadadang ti oras ko ita. Masurunak ngamin iti day jadon niya. Awan samot ngamin kwarta na. Iso atawar. Ma'am, Sobrang abarat. Di pa ikat malugi akon. Nang runa kat agab-abang akpay dito'y pasdak. Ay, suron kon! panagkunakat. Saan mo abagay ti makisango ka dagiti customer, ma'am? Iso asyak laangan. Ngamin, naglaka ka ang masurun. Anya? Wan, ma'am. Syaklatan ti makisango ka dakwada. Agyan kalatan iti kaha. Okay. Gusto ka, Sonya. O sige, asikaso ang mga rodag iti agatang. Tas syakon iti kaha. Adda kayo matgayam dito'y balayo, Jonas. Aginiinom kayo, mat. Juan, apay. Umay kayo, kumustahan? Titian niya ka po. Ay, ipagkakan ka po, ya. Manipo dita. Sanda kami nakakadwa. Ha? Sa bali kami naggrupo. Anya? Sanda kayo na pagan ano? Iso pumanaw kayo. Nga mapay. Adan boss mi. Sana na siya. Kan may sa dakdakil tit ti boss mi. Apagkwartaan mi. Kasi ka ngay. Manulang mat ngay ka. Yang pa siya. Barya lang. Kasta ka di? O sige. Makamu kayo nga rod. Sige, pumanaw kayo. Sige. Arson, Intan. Ngayon, at saan kayo nagpakpakita ka na kami? Taiti ka nito, nagsasabat tidalan tayo. Bugbugan na kayo. Anya? Laglagi po nyo dahita. Wan! Di mi kayat ti apa, Jonas. Nukas na ram. Liklikan na kami. Nukas na makita na kami. Tatalaga tapisan na kayo. Saan da kami abot-bot ngan? Ta saan mi akayat ti apa? Nakadanon tan dito'y balayo, Arson. Wan boy. Kasano itan? Simyasimot tanda Jonas iti grupo. Awan mabalinta. Bayam langid da. Taday tati kayat da.
Sige nga rod. Awan ni mulong. Jak na singir ti utang na. Iti sabali lang nga nagundaway. Sige nga rod. Bumaba akon, boy. Sige. Agkita tanto inton bigat. Taitad ko ti daddo mga order mo. Boy. Sige. Bumaba akon. Sige. Aganad ka iti panagmanehom, boy. Ma'am Donna, di ka pala mapan maturong? Saan pa'y? Sige nga rod, ma'am. Umuna ak nga rod na maturong. Saan pa'y, Sonya? Kaduan nakpilang dito yung balkon. Kaya't ko tiyag paanin. Sige, ma'am. Sonya, anya ti makunamkin ni Boy? Kwa, ma'am. Di makunakkan kwa na. Kat nataer abaro. Agbagay kayo launay, ma'am. Ay, Sonya. Gapo iti day tanging bagam. Kaslad-adaan na inlavakan ko na. Awan dakas na, ma'am. Awan nga ta girlfriend na. Awan siguro, ma'am. No adda, dimbaga na kumakankan. Ay, Donna. Agayatak unay kan ko na. Kasi tinakunak, ma'am. Awan dakas na. Saan nak nga taan sa rungkaran ita? Urayon ta, ma'am. Amang ano sa rungkaran na ka? Okay, kaduan na ka manguray kan ko na. Kailiw kun ang makita ni Boy. O sige, agatas ka pa eh. Anyamat day ta ipainom mo kanyak? Gatas? Good, day talang nga rod ti adda. Sanak mat nga kap-kape, gatas lang ti adda. Sige. Sikalangan ti uminom iti dayta. Magapasaya at iti salon at dayta, boy. Sikalatan ti manginom. Barang pumudaw ka. Anya? Hoy, excuse me napudawak mat Mangiruar ka man kit di ti arak. Pangalaak ngay iti arak? O sige. Inak gumatang. Ta uminom ta, ha? Ay saan? No kayat mo ti uminom iti arak. Saan adito'y dagus ko? Iji balayo? Wanan. Amok mat. Joy. Sigurado ka kading awan pa'y boyfriend mo? Awan. Katsi ka. Ada ka din girlfriend mo? Awan pa'y. Ngem, addan babae akas lama gustuak. Sino? Tsak pa'y lay bagbagakan ka. Mamuam tumat lang. Siguro, napintasan niya. Siyempre napintas. Yam amom to kanyak ha? Wen. Oh, rabiin. Agawid kan. Tapno makainanaak kan. Agparbangon akpay amapan iji ospital inton bigat. Anya? Parbangon? Delikado dayta. Sa pa'y magmagna ka. Anusak Sana mabalinti kasta. Urayan nak inton parbangon. Tay tulod ka. Anya? Jak kayat nga dadakas sa mapasamakan ka. Iso nga itulod ka. Ganda nitang nga trabiisan niya. Ngampawan mat ni Boy. Amang ano saan nga umay ita, ma'am? Ay, apay nga ison niya. Ma'am, inta maturugon. Imposible nga umay ita. Inta maturugon, ma'am. Madino mapuyatan ta. Amang ano agtuglop tanto inton bigat iji beauty store mo. Okay. Inta nga rod maturugan. Wan, ma'am. Nick, boy, nagsapa ka una nga nagreeng. Rumarak bit nanang. Antala ko itulod. Itulod ijay. Di ospital. Asino ti masakit? Sana masakit nanang. Sige, inakon. Tamangan no agur urayan. Kape kapay Saanan? Inakon. Agsubliak madladagos, nanang. Sige nga rod, agan-anat kay ti panagmanehom, anak. Talaga nga impay-paysong kinangsukon kanya, boy. Una, kaasi ka mat. Nairwamak matin amagmag na, no kasto'y aparbangon. Angam ka sanon, no adda masalaw mo aloko-loko iti dalan. Aman pa'y mat. Urayam nga rod nga adda. Kasanumat ngamin.
Awan masara kak apagabangag iti asidot ti ospital. Kun maysa. Nalakalaang ti abang ko iti dagos ko. Kan kayat kun ijay dagos ko. Ado ti danom iti upog. Kan asidag pay. Ngamin, daadili nagayam ko. Basit kano ti danom da. Isu nga aga-apa da nga kakaaruban ni daduma. Sabagay, uray siyak. Magusto ak ijay dagos mo. Ngamin, mayat ijay. Sakit. Saan unay nga ado ti karubang? Nataltal na. Wan, boy. Kastama ti kayat ko. Sige. Basta ibagam kanyak no kastoy arumwar kay ti parbangon. Tay tulod ka. Ha? Engong, kababain mo't kan ka. Agayam ta nga rod. Di syempre. Masaknanakan ka. Agyaman ak unay, boy. Nakasaysayaat ka kanyak. Wana. Tanasayaat ka matkanyak. Kanod da parikot mo. Di ka bumdang amang ibaga kanyak, ha? Tas si dadaan na amang tulong kan ka. Boy. Di ka agbain amang ibaga kanyak. No adaman parikot mo. Mawatam ka di, Joy? Wan. Asidagtan di ospital. Agyaman ak manan, boy. Mangan kan, anak ko. Imo na kami nga nangan. Sumublat kamatan. Nangilasinak iti si Diam. Wana nang. Sige, inumam ti gatas mo, ah. Ninanang mat. Kaslak, ubing apapainuman na itigatas. Kape, ah? Basta uminom kay ti gatas. Tama katulong dia ta ite salon at mo. Wanan. Awan gayam. Asino di ako na mga intulod mo itadtay. Ni Joy. Intulod ko di ospital pagtrabahuan na. Anya te trabaho na ngay. Midwife. Nurse day jay, nanang. Aya. Asino nga dayjay? Girlfriend mo. Wen. Girlfriend ko to. Iso da jaji ako na mga kurso na dam. Saan, nanang? Ni Donna day jay. Uwe! Dawada! Ay! Mati anak! Mati ti kasta! Masapul nga may salaang ti ayatam. Saan nga magbalente duwa? Di ka katawa, boy! Tay sursuro ka iti nasayaat. Diyak kayat nga duwa ti girlfriend mo, ah. Naskan nga may salaang. Awan? Wananang. Awan pagdanagan nyo iti dayta. Ngamin, saan ko'y daasaktan? Basta laglagi pam ti ibagak, boy. May salaang ti girlfriend. Saan nga duwa? Masapul ang masinger ko ni Mulong. Mapanak iti balay da. Naskan abayadan na ti utang na kanyak. San abali? Tanasapa pa'y mat. Apag isunto, ito nagkita kami kan ni Boy ijay balay. Hoy! Ti grupo ni Jonas. Bakit ba? Hugbugan tayo. Wala! Anya, Arson. Agbayad ka ka di iti utang mo ni Mulong. Kuno bugbugan ta kan. Isu ti nakautang kanyak. Dakkel ti utang na. Isu anas kan nga agbayad. Pulbud ka! Anay ko. Awan basol ko gan ka, Jonas. Mayadam kiti ti utang mo ni Mulong. Isu ti nakautang kanyak. Isu tinasken nga agbayad. Kasta. Sige, taglong nyo kakaduan. Wana, umay ka. Umay ka. Saan? Didak tenglan. Nya. Katandak. Tenglan nyo. Katalag amin na kwartana. Sige. Di kwartana. Boy, sinaudak iti dalan ko. Kat inalada ti kwartak. Binaliktad dat ti sitwasyon. Siya kano tinakautang ka ni Mulong. Anya? Awan gaway ko kadakwada, taaduda. Dinanugnak pa'y ni Jonas iti namindwa. Nagalasan ti ugali da. Naglastugan ni Jonas, boy. Kaslad ay laslastug na. Saan anasayati naramid dakin ka? Sikat ti nakautangan ni Mulong. Ita?
Sikat ti sininger da. Lumaban ako ma. Ngamamangan, no ada imo kuda. Sige. Siyak ti maka mo. Saan ang mabalinti inaramid da kan ka? Inala dalang arodan ti kwartam. Dinangranda ka pa'y. Sige, dali lang. Kunakon kat nga dada dito ay. Boy, Sige, sumurot ka kanyak. Agay! Chat! Nagsapa pa'y lang. Ngam agin inom kayon. Apeng kayo dito ayuyan mi, ha? Jonas, isublim ti kwarta nga inalam kini Arson. Anya? Awanin na lang ka kwarta kung paana. Isuati, dautang na kanimulong. Siningir mi lang. mulong! Ulbud ka talaga! Sikatin nakautang. Dinanog mo manen ni Arson. Tirik-tirik ta imam. Isublim ka di ti kwarta ni Arson nga inalam mo no tukulak tatakyag mo, ha? Anay ko, anay. Baka ba? Tumulong tayo! Di yung gamdan ti tumulong. Talo saan? Tukulak ti takyag na. Sige! Isublim ti kwarta ni Arson. Uwan. Isubli ko na. Anay. Arson, kapkapam. Kat alaam amin a kwarta na. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan. Katukan, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.